Kubor nakaslem jong udongsan hima. Ka-office jong kahima malim kalapan pao ko jinglingo ka bakraw, halor ka jingkantho ba laay do uba John F. Khashiyeng, ubala kam yala di gum chairman ka Federation of Khasi State, bat pensyai ba ki jingkantho, ki deytang ki jingtmu, ban pentho bria ki hima, bat yalam bakla ya ki khun ki hajar. Habakran chikilat pathai kubor ha kasingi thok ding u acting sim kahima malim upa im aina manik sim ringkat ka jing sanran lang u menteri MB Kharluki menteri sosla basan nongse kilaong ba ka jing penmi kubor na kalyang jong ba John F. Khashiyeng ubala kam yala di kum u chairman ka Federation of Khasi State ni ubadei tang u self style chairman kalong ka bamdan nong rim bat ka bala ban yalam bakla ki khun ki hajar. Upa EMI na mulai tho baya ki nongkit kam bathamai ka federation ladap banjit mentala kumbashis nam tam handai empat thong spokesperson niu nong aiktin yanu kumta kum ka federation bat ka hima kadap da ka jinglingo ya ka jingkam chairman jubor jong ba John F. Khashiyeng bat manu bala thong chairman bat pin ko bor kumta amdei ban pindon kam bakla ya ka bor ka ikhtiar kani ka jingkam ba John F. Khashiyeng ka dei tang ka jingkwa ban kentiu yala di Naba uday unong yalam san pertay, pat uba jumlien ban kenti nakaway kaseng san pertay siya kaway pan, tang ban mentoy shimen. Menensi, kata-kata berikut lalukan, aku apply, kalau kajingkam jom iba John Khashiyeng, iba kami lagi mengintai spoke jom ke Federation of Khasi State, kena kalian dunga, kalian buat Wah pensai bah nadu kok begila lah pentumai bengi borok di mangkekam ini ka jadi jongka Federation of Khasi State nak kalian niswa ban kedho ni ban kanu ke himai ni nak kalian jungi ni lum saya ke isi jongka Federation kalau minta ngai dia ngapa kum way nak pernah di mangkekam ka Federation of Khasi State de kai ka bak penemu kamtam jadi yang haru Pak Kumpul di Himahi ba nui Pak John udang nut yang di Kambu dari tuan mengelam jong Federation of Khasi State mau Kambu di buku tahu sepuluh posan menolak tumiru Pak kanu kola tumiru kawai kalian ba boleh nui Pak John Khashiyeng long tani kapan iba yalang baklaman ya ka Federation kalau mentahi ba iswa ba ngin ketho ya kanu ka hima nakalian Federation ngim ju kampensler ngim kuno ngim ju ba nakalian ka Federation lagi ele ban tengkahi ba kuno ban te lakam kini ki ban ketho inu ka hima kan prokowe di hatu away kuaru ni kumkalo mentah ni kaji terikam jong Federation idon kawai ke jingis tu jemut apa dan kono ke jingnya apa dan kehima nak kalian jungi ngijukan konsol ngiju kundu nak kawai ke puar syakawai pat kumkalo kumba kami dah kok puar ba menen ke sini kai i penban ba yalang baklah ki bobon ki bye bat kamtam bui kun ki jar ki mamlien angni kam mi penban ba thok ba kepat ikun hajar ki mamlien haduk mata kampadan nganu ka jingtuan kalian ikun aja hani kam tempat jual bak alai mun kami gini kita ikun aja bak kalian tu hima ya kayak ba don kampanye kalian jungi nyele kayak don kam session kayak don kam kalian ki nongket kam bat majang Federation kapala mai haus usne usmutara dan kumasis namanya di presiden di bat majang Federation ide PM kena jongka Imano Klau nanti sekretari di Lindo Limyong nanti di PM jongka Hima Buah limpat kumi Vice President dan kalian jongar limpat kumi Vice President di dan sa katu kan ni member kita sudah jet mai next member atau kesini di kumkalong menghakani ke Federation pengilat ada jet kita buat thung yunu spokesperson kumkalong nanta habai de ba nakalian spokesperson ikarat i jingdon kam hamni hantai ila don i presiden ba di secretary yaki buon ki kam ki pentolo di maki dan nakalian jungi ru dan mental mata karani ba i
vice president nang tabari president ru ba nakalian jongi federation ni hapan le yeno tam basu kani kalau pun man ka jing betul bria ya ka federation ba kunju ru ban yalam bakla ya ki kun di haja jongi hima kawe ru ka pas ngolungo ya di ikam tai cuman jongi nong create nong sencha ke pen ngo ini kumki nong sencha hima de kalau ni ke mano bala sana di mano bala pen kubori ban nong minta kau khi nó sẽ cha người làm như nakalian jungi rung kwa ba mende ban pen don kambakla ya kabor ikhtiar kan da yo pen kubor kalong matai Pak Juan nama ba ilong style ilong ban ba ikwa ban rael din mami ide production sipang arung kawe ka parti sipang arung ko parti ukwa ban rael din kalong mata kami mai simai kam ngim dan betai rubat kam politics kalong mata Pak Juan dia deh Kila ini sipang kenti nak kawai kesang tamu jawab buar kali tang katai nak kalian jogi ke imam kok bisa ditai dia habai deh nak kalian jog federation nak kalian jog presiden bagi sekretari kita salia yang baru kan habai deh ni dan jumpa John Kasimo ini su brom ini lomba dari su le ini kita kerja kerja lang ini kita dari bakal ini betul kecil badai air ke confirmation jadi masjid di bahasa masjid nggak suka menutup ni bakal kum kasih schedule kalau kerja haka G para 3G kaum appointment or succession of chief or headman. Kakanda kita contain confirmation. Te lingwa tadi ka section G. Joka orang 3. Kai bor ya kesusahan meminta kita berusaha. Mana yang kapal berjumpa. Noa pada kalian kita section. Kabar ikran hamide bagi kebun keram jokta kemudian ni kuki makrau jadi membeli ni semedi itu kita kena faham kemudian kita lakukan ini kemudian hot ada yang sisa kat lima mulia kuliah kat kibawan kita kisah ni persang yang berkembang hal budi bagi kamu sedang kamu tahu berong bodoh kejirat lama yang nak lekat konfus kadang kamu bentar juga sisa terpegang dan jika kamu kita tahu anda hamil iban yang lain yang berkembang ikut kerajaan dan berbagai sukses. Bagi yo menjadi utara robak snow, jika nak nak snow dalam membelah. Ikran tu habis berkah jintri kamu jadi membeli ni kuki berkerau jadi main. Nusuau bah apa kena kah? Sesuatu baru berbagai dalam kita. Nusuau ni mudah kita kiki barang. Bah habis kita kerja jemur kerja bah ia 5 million berpulang. Kamu kau yang pergi sekretariat, bantu isi sekretari kita doktor semua kata kamu ni, tuai pelat, ajar pelat ni membeli, berkat sebentar, nomor waktu sumsel kepada authority, kamu perlu berdoa kita. Tinggi semua kata kerja jemput cuma jual, tinggi semua, pada kapur kamu katawa, ingin sampai melek kita. War dari Pak John F. Karshi, bukan milik untuk Sherman juga kini masih spokesperson dari Federation of State na pagkabawi ni Gran Johnny ni Jesla skim kan hima hagi por lek na kita kitin tin su ima kan sya inta te hawangi ka kemo William na por Pak John Karshi itu semua bak kemo William ada dunia lu semua pura mo riba buat yang sukses kada ka bahaya tam om dari kemo William ka dulu terjadi berdua ni pediang kata nama kapal kemo William langsung ibu bur bicara berdua bukan de hawi dia bakal nak kam nak link juga mam beliau dia bagi dia usul ansai lah tengah dia duty dia perketim juga seperti kemudian bang pelong lo election sim tengah pelong keberdayaan ini bapak Jo Karshi bawa balik pelong keluar election sim haba kini kiki beroi lihat ini kita akhirul lasna pakai duty itu tengah menurut question ni no question apa tiba Jo Karshi question balik pelong keluar election sim kata ketika perketim juga susil haka bangi ada nomor mahi bapak ki bakra ni pediang bang yo mau usul
jingong ini ba nilo be kada barima oh kalau Malaysia banagaling jom ka 5 million ni po jina ye ya lu mo ga ja ini nama kejungwan lo jom ini Jepang militer kubet ni Taibu bangin layor ya ka jindor kam kiki kata sa musim ke bangi hapon dong ya kata dorbar ma ini la datum kita ke onjia dengan cepat enggak mengenai untuk kita kemudian bahkan dia lalu minum ya ka dorbar ma kadang kami kuat bun ba sibun di jengkam lalu ikan tan ya jumlah nilo ke bahasa tunat baku di rumah ijaz egen hawa raja khatsan hawa gari macam buru udah gejengki hawa kahiku buram ka sekerap mo lalu pendui bor juga basno kan cuma ini bagi tempat no ki kita hawi bagi ke musisya kini begini kesenjuk ke basno ka buru nutrap bagi 5 million bagi bagi nerlang bagi sumsel kemudian ko thorti balala anda jimka kat kum gejita jogi insya buram lengkum ta ya kebor ikhtiar juga basno ni laksa dan semua ya kasih bukti sudah sosial ya ki semua bikin secara ini di sini kebor dia balala ya million ya rules harga sat hal rules yang million kalau kedua sepang kirubur ki kita kumno bangi dunia mereka sejak kadang million budget kadang 5 million bukan berapa kita harus berdek di jumlah sesuatu Hima tu bagi syai, bagi tu lagi kam tu bagi nilai bagi syai. Sesuatu dobar, bak dobar pulun kalau sesuatu bak buat. Kejikan jangi bak kasien, jak sibun ki isu. So bak kita ikam kita ada dekat platform kubah. Kum dobar ni kau ni lalu hapok smith nangta habong klang hamairang. Tekai kajimi nanti dobar ni kau ni lalu. Niu 5 million lalu berkah bagi senyang lang kalau kita kejungut kita ki dorbari saya kejungut exposure kita berkai kini kilo naik lebih kan pakopi seri ki hima ki ki balai do mentalang kita ka dorbari ba lapenya ko balai do dengan semua bahkan dia kejengkran jui bajuan kasih apa sudah kepori bangi shimeka tako gaji ajimut bangi kenturu ya tak suku komiti bermuram ha ko gaji lam jo siam bermuram yang bicara kalau nak kam komiti bakal riti ustur dengan mulian kan subhan pak show dengan mulian bakal promotif jo dengan mulian riti ustur nama ko bakal lawan kan smart kai ma mulian ko ya la jo ka riti ustur la jo kena ko ni ka hima mulian udah belanya hindu udah belanya gunung sulong Nidot ki bakha goti kalau bu orang insyak nak ki langsung manusia kat pun di dustur. Tinggi septin kalau ada pembakatan kita di dustur. Ya boleh sekarang sah. Dengan situ mengeru bah pembakalong kada sosial hamide di dustur kamsi masna ai. Bakala kasi orang si bakal sosial kasna ai. Hembe kada sosial ka codify ya kita di dustur dah jintwa hak abang ya ka eksekutif komiti kedobat dan sosial berpas Panpa siapa sorkar bas kumdo manyo banasen bandulong ka kum ka apura pilu ka pusuk yengi kum ka mabili ngido ni ka ko la reja ko kum cia no parjan yo ki bubu kis ki ro ni ko ni sit pele jumut apale ka arjan yo ba ki bubu ni kam ni ba ko ko ni yo ti ka ajimut ka chuni ko lo ka ki kum ba di pot sodom kam ham kat bang ketui ka suku tu no ba jibu insu ham pa so sini ko ba ngini kran so ni ko so ba ngini kran so ni ko ba pulun laga ka bang sudai ban ya bendek ya pilihan lasi ko ba pulun kan sana ya berkah bakala sibun ba ko pun sutu bakala ya di pan ba berkam lam ikun ki aja warga jengno jeng gitu ki arut ni ba mi hagi pres menen mau kalau bahana kadang ketaka bagi lawan perung gigi aku lancar malam perung di bawah kali dalam 1959 Act mereka ni kalau kayak bawa kelas pun lepas gigi aku lancar kembali ke barang rumah mereka dan lupa aduh endai aduh kepor coba masalah mar kini mikman kembali bagi mikman nak kalau kekor na hawa mikman na kalau kekor mereka ni kini di bawah kali 3 store peniam.com mar kini aku lancar kirim pesan ya ki rachan senang Kerajaan senang ko mabiyatip
kalau kawin di right ke bawah belum lebih mau melim nomor hakai mau melim nomor ke right senong kita dulu setara melim và sân là sân bậc thang ikur nang ta right saukur nong bet perkara senong right senong mengi ki basan nok se basan nong belum kilo kiri ke right senong benar kata kita suki menteri ki ba ya rap lang ini kita di kimi kata ka aku lajai dikani ke keren juga bahwa kalau nggak mau kalau nggak mau bilang maklah sih aduh kata-kata waktu bersudu maklah ikut dihajar ini kok syahnya bagi ini kita belajar di bawah ini 1959 mengenal penting di bawah yang setahun kemarin dari bulan lupa aduh hendak jadi kita ketahui kok bersyah nomor bahkan bah mensudu maklah nomor bangi di basan nomor bangi di kumulaong menteri kalau kita gile ini yang berkom kalau bu ngesen aduh kapal langsung kembali bagi kau kemana kembali bagi gile ayunya menteri kedai ke balabu ikirti kristur balabu baik tik kan yang berkom mengibut bukti nomor nolak ini di raja sedang di kibasan anut kibasan di pet lagi raja bukan kasar lagi raja pori tem dikejutkan juga bagi dan kita presentation dari tem kata kalau bawa kelas pun bah jadi nak kata kami kok bersyah ini bahkan kejutkan lak tem tetap ikirti kristur kan nong bawa kayak bawa kejima khatam nomor bah kalau ban mereka kerja matang gitu kinong kan mereka ketak lang iki ba alam makla ba kibli ba budiki kan kata